Naona watu wenye Mungu iko napeleka tayari kwenye Mungu alipendaka waingie. Tujifunze kuitika watu. Kama uyakuwa mudimansio ya kuitika wengine, hautaendaka mbali. Mungu anapatia mtu grace, ikubali. Mtu anainuliwa mbele yako, kubali. Mtu anaolewa mbele yako, kubali. Kumbe mtu anaweza ongea kwenye maisha yako, lakini kuzuiza destiny yako hawezi izuiza. Kama damu ya Abel ilituma udongo inalainiwa, damu yangu mimi ya Kristo haitalaani udongo, lakini itabariki udongo. Haleluya. Tutashangilia tena Yesu, tumshangilie tena Yesu, tupandishe tena vigelegele kwa Yesu, tuongeze tena vigelegele juu ya Yesu, tushangilie tena juu ya Yesu. Tunamshukuru Mungu kutupatia neema na kibali ya kuwa hapa asubuhi ya leo. Tunasema jina lake lipewe sifa. Pia Mungu akubariki wewe ambao uliacha yote na kufika siku ya leo. Mungu akubariki. Naona watu wengi walizuilika, inawezekana walichoka juu ya maombi, lakini kama wewe Mungu alikupatia ile nafasi, najua kuna jambo Mungu anaiandaa kwenye maisha yako. Pia tunatoa shukrani kwa mtumishi wa Mungu Evangeliste Frank kwa kututembelea siku ya leo. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki. Tutakuwa wima tusome neno la Mungu ndani ya kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 19. Karibu kwa msomaji wetu. Tunasoma kitabu ya Wakorinto wa kwanza 1:18 hadi 19. 1:18 hadi 19. Tunasoma kwa jina la Yesu. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upumbavu, lakini kwetu sisi tunaookolewa ni uwezo wa Mungu. Kwa sababu imeandikwa, nitaharibu akili ya wenye akili na nitakataa ufahamu wa wenye ufahamu. Amen. Kitabu cha Isaya 9 na mstari wake wa 6. Tutakuwa tuko tunaketi na msomaji atabaki wima peke yake. Isaya 9 mstari wa 6. Isaya 9 mstari wa 6. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Tumepewa mtoto mwanaume. Na utawala utakuwa juu ya bega lake. Na utawala utakuwa juu ya bega lake. Na jina lake litaitwa mwenye ajabu. Na jina lake litaitwa mwenye ajabu. Mwenye shauri. Mwenye shauri. Mungu mwenye uwezo. Mungu mwenye uwezo. Baba ya milele. Baba wa milele. Mkubwa wa salama. Mkubwa wa salama. Tushangilie juu ya neno la Bwana. Tutazungumza leo kwa muda mchache neno ambayo inasema kazi za msalaba, wala kazi Kristo alizozifanya pale msalabani. Bwana asifiwe sana. Na wakati unagusa kazi za msalaba, ni kusema ni pale mambo yote ilianzia. Kama kanisa tunaweza kusanyika tunaikala hapa, ni kwa kuwa kuna mahali ambapo hii mambo ilianzia. Na hii fasi hii mambo ilianzia ni hapa kunaitwa msalabani, pale kwenye Kristo alipowekwa Goligota. Na ndio maana tunasema tafundisha ya kwamba kazi ambazo zilifanyika pale msalabani, kama tunaweza itwa wa Kristo, ni kwa sababu kuna kazi ambayo Kristo aliifanya pale msalabani. Isipungekuwa kazi kufanyika pale, mimi na wewe huenda sai tungekuwa kule nje tuko tunalewa, tungekuwa kule nje katika njia zingine. Lakini kwa kuwa kuna kazi ambayo ilifanyika msalabani, ndio ikatufanya sote tukue hapa, ndio ikatufanya leo tunaitwa wa Kristo, ndio inatufanya leo tunaona utofauti yetu na wale wangali katika dunia. Ni hii kazi ndio inaweka utofauti, wala ndio inatufanya vile tulivyo leo. Wala nikiongeza ya pili, hii kazi iliyofanyika msalaba ndio ilitufanya na sisi tutoke katika mataifa na tukue miongoni mwa watoto wa Bwana, tukue miongoni mwa watoto wa Mungu, kwa sababu maandiko yanasema wote waliompokea aliwapa uwezo ya kufanyika watoto wa Mungu. Ni kazi ambayo ilifanyika msalabani ndio ilitufanya tunakuwa watoto wa Mungu. Nabii Isaya anatabiri hapa kwa tunasoma, anasema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Nabii iko na tabiri mpreza, mambo itakuwa mfiti. Bwana tusaidie sana. Nabii aandike ya kwamba kwa ajili yetu mtoto atazaliwaka, anasema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Akaongeza neno ya pili akasema tumepewa mwana. Hapa nabii anaongea vitu viwili vyenye viko na utofauti. Jambo ya kwanza anasema mtoto atazaliwa, na kitu cha pili anasema tumepewa mwana. Nabii sana anapenda kutuambia kwamba mtoto aliyezaliwa haiko njoo atatuokoa.
tumepewa, lakini ule ambaye tumepewa njo mwenye atatuokoa. Haleluya. Hapa sieleweka. Nabii anaongea kwa ajili yetu, mtoto amezaliwa na tumepewa mwana. Bwana tusaidie. Na hizi habari za msalaba, wala Israeli hawakupata ile revelation yenye nabii alipata. Wao waliona mtoto aliyezaliwa, wakasema huyu aliyezaliwa inalomba feni au wawe. Kumbe ndani ya yule aliyezaliwa mulikuwa mwana ambaye alikuwa kashe ya ule aliyezaliwa. Nabii Isaya na tabii, miaka inapita na watu wakasema ya kwamba inawezekana huyu nabii alikuwa nabii wa uongo, kwa kuwa amesema kwa ajili yetu mwana atasali. Kisha Isaya anakufa na mwana hayazali. Bwana tusaidie sana. Ingekuwa mimi na wewe wa Kristo wa leo, kama tungesema Isaya ni nabii wa uongo, kwa kuwa alitabiri kwa ajili yetu. Sasa wewe Isaya, mbona hauko tena? Na Isaya angelikuwa pale, angetujibu, anatuambia kwamba wakati Mungu anakuprometre jambo, hakuprometre kebenye hayatimiza. Mungu akikuprometre anakuwa tayari alishatimiza. Juu preza ya Mungu ndio fitiri ya mwanadamu. Ndio Isaya anasema kwa ajili yetu, ni kusema tayari Mungu alikuwa ameandaa mwana wake wa pekee, ingalao sisi tulikuwa hatujamuona, lakini Mungu alikuwa shamtu. Nilipenda ni kuankuraje wewe mwenye uko na promese imekawa na umefadhaika. Mungu tayari ile promese alikuambiaka unalisha realize. Inalomba tu sasa uingie mufitire yako yenye ni preza ya Mungu, na pale njo kwenye unaishi promese yako. Na wakati nabii alitabiri, miaka inapita, nabii anakufa lakini unabii, nabii anakufa lakini neno aliyosema alikukufa. Na ikatokea wakati ambapo sasa Mungu anatamani sasa atuokoe sisi ulimwengu, akaona inabidi sasa neno aliongea na nabii Isaya litimiliki. Po maandiko yanasema akamtuma mwana wake wa pekee, yani Yohane 3:16. Na wakati alipomtuma Kristo, akumtuma Kristo juu Kristo akuye atuvisite kwenye hii dunia, lakini alimtuma kwa kuwa alijua ya kwamba pale duniani kuna watu wamepotea, pale duniani kuna watu ambao niko nao waacha na sitawaacha katika upotevu. Inabidi niwatumie yule ataenda kuwatafuta. Pale ndio Mungu akamtuma Kristo duniani ili akuye tutafuta sisi ambao tulikuwa tumepotelea katika dunia, tulikuwa tumefungwa kwenye nyara za shetani. Wakati Kristo alipokuya, watu wakamkamata kawaida, watu wakamfananisha na watoto wengi, watu wakamfananisha na manabii wengi, watu wakamfananisha. Ndio Israeli yote akasema kwanza, we Yesu aufikia hata nabii Musa, wakamwona wa kawaida. Kumbe Yesu hakukuwa wa kawaida, lakini kilichokuwa ndani yake kinapita wale manabii waliomtangulia. Lakini watu watoshe revelation wapi? Kama vile leo tunaambia watu juu ya Kristo, na wengine anafananisha Muhammad na Kristo, anawatia kwenye kipimo moja. Ni kama lile taifa la Israeli lilipokuwa linafungiwa macho alione, na leo kungali wengine macho yao yanafungwa, hawana revelation ya kujua ya kwamba kila wote atakaye kuya kwa jina isipokuwa ya Kristo ni mupinga Kristo. Israeli bakamkamata wa kawaida, kwa kuwa banajua kwenye banajua mtoto wa mserema, banajua mtoto ni mtoto wa fulani. Kumbe kenye kiko ndani yake kiko zaidi ya kwenye banajua alitokea. Pia nimeacha nikwambia kwamba watu banaweza kuneglige tu, banajua jambo litokea ndani, lakini banaweza jua jambo litoka ndani, lakini habajua kenye Mungu ametia ndani yako. Banaweza jua kona tokea, lakini unapokwenda hapa pajue hapo, banajua ya kwamba ametoka baba yake ni fulani, lakini habajua kilicho ndani yake. Lakini sisi mataifa, wakati tulipokea habari za nje, tunabezwa tujue ya kwamba Yesu alikuwa Myuda, Yesu alikuwa huyu, Yesu alikuwa mzungu, Yesu alikuwa mweusi. Hatuna beso ya bile. Tunachojua ni kwamba alikufa msalabani ili sisi tupate uzima. Wengine wanaingia madiskisio, Yesu alikuwa kama mzungu, Yesu alikuwa mweusi. Wewe ingia mwele madiskisio, lakini pima kufa bila Yesu. Maandiko yangu inasema Yesu anaupiga. Wa kwanza wa kumpiganisha ni wakubwa wa masinagogi. Kwa nini banampiganisha? Yesu anakia baharibishia kope. Imagine mtu ashakuwa na sinagogi yake, iko na watu wengi, shajua kisi yake nikakope kanga. Cha Yesu anakia biharibisha, analeta sheria. Bakajua bakasema huyu anakuya dushie atutoshe muutawala wetu, ya ikale muutawala wetu.
Haleluya. Kumbe Yesu akukia batosha mu utawala, lakini alikia batia ndani ya utawala. Si huyu mwenye anakuya ni yeye sisi tunayemtumikia, na ana bezwe ya utawala wa hapa, lakini anakia tutia sisi katika utawala. Na katika maisha ya Ukristo inalomba kwenda tembea na revelation. Usipotembea na revelation unaweza tumikia Mungu, naomba unachoka na kesho unaacha vya Mungu juu hauna ufunuo. Unapotembea hauna revelation, njoo nakutanaka kila mtu mwenye anakuya, njoo namuonaka wa mbaya kumpiga vita, upende ukaribie, kumbe na mwata kusaidi yako na mpiga vita. Hao watu wakajua ya kwamba huyu inalomba tufanye yetu yote akufe. Wakati bako napanga bafanye yabo yote Yesu akufe, banawaza abo njoo biko na mamlaka ya kuua Yesu. Kumbe Yesu alitokaka mbinguni na alishakufa zamani. Na waza abo njoo banaua. Kumbe Yesu alijua yeye peke. Anasema mu kitabu cha Yohane mstari wa 17, aseme hakuna yule alininyang'anya uzima wangu, ni mie peke nilitoa uzima wangu. Haleluya. Baba naunga njama, wanasema huyu inalomba tumuue. Kumbe mwenye biko napanga akufe alishukaka na misio yake tayari ilishajiakompli. Alikuya tu sasa kutimiza maandiko, lakini kazi yote alikuwa tayari alishaifanya. Ndio maana katika maisha ya Ukristo wala mahali tunapoishi tusikuwake haraka kugombanisha mtu na atujue ni nini yenye alishakompli katika maisha yake. Wakafanya shauri yabo yote ili bamuue Yesu, na wakati wanafanya shauri yabo wakaangalia mdisiple ya Yesu, bakutana na ndugu mmoja anaitwa Yuda. Na huyu ndugu wakaona huyu ndugu kwa mtamaa ya pesa, wakasema huyu mtu hatapitia mbia mingi, mule mtamaa ya pesa ndio mtapitia ndani. Shetani mara mingi anapitia mfeblesse yetu tu aweze kutuangusha. Banaangalia Petro, banasema huyu hatutamuweza kwanza. Banaangalia mitume wengine, banasema huyu hatutamuweza. Bakaangalia Yuda, bakasema tukimpropose franc atazitwala na kope naishi. Haleluya. Yuda naye banamkuya sasa, banampropose franc. Yuda kwanza, Yesu tunatembea naye siku zote, si apokeaka kisha nipate hizi niziache. Ya pili, Yuda anajua huyu Yesu ndakule hizi franga saba na kia mkamata atapotea. Haleluya. Yuda anatoa la franga, anarudia banaikala na Yesu. Yesu anaanza baelezea, anabambia ndio vile mimi nataka matiwa, nishatolewa na mwenye alinitoa iko miongoni mwetu hapa. Yuda akasimama akasema, sike ni mie Bwana. Yesu akamwambia, wewe umefanya nini? Umesema. Haleluya. Zamiri zo peke zikastaki Yuda. Akauliza, sike ni mie? Bwana tusaidie sana. Juu ya nini haba batu ukiabo peke bakamate Yesu, lakini inalomba bapitie moyo wa wanafunzi wake. Hapa Yesu anatapenda tufundishe ya kwamba mara mingi kwenye maisha yetu wanaotufanyizia mabaya wakuwake bambali, lakini ni bale bakaribu yetu ndio shetani anatumiaka ili atufanyizie mabaya. Na Yuda anatwala pesa, anajua Yesu batakia mkamata na atabaponyoka. Kumbe tayari maandiko ilikuwa ilishasimama. Kumbe yeko natimiza maandiko pasipo kujua. Haleluya. Na kuna watu tunatimiza maandiko kwenye maisha ya wengine pasipo kujua. Mungu anaumba mtu, anamuita, anasema kwenye huduma ya mtu na kwa watu batu wenye batamsaliti, kisha wewe njoo na kia msaliti. Kumbe uko natimiza maandiko pasipo kujua. Haleluya. Mungu anapatia mtu mariage na anasema mu mariage ya mtu mtakuwa mtu mwataleta kama maneno ya kuchonganisha, na wewe unatokea unaleta ile maneno na kuwa wa kutimiza maandiko. Haleluya. Pale historia ni ya mrefu, tunaenda mbio tufike kwa mafundisho yetu. Ikafika wakati ya kuya kumchukua Yesu, wanamkamata Yesu, wanaanza enda na Yesu. Maandiko yanasema mitume 10 akakimbia, kukabakia tu Petro. Akasema kwenye Yesu atakufia na mimi ndakufia pale. Haleluya. Banaenda na Yesu, Petro iko naangalia Yesu bashafisha kwa Stigo, Petro angalia hapa. Yengine mitume biko deja biko nakamata bisi ya kwenda Bunagana, najua baende Uganda. Haleluya. Asa ingekuwa Yesu alikuwa anajua ya kwamba baba watu wenye niko nabo njoo wenye banafanya sekirite yangu. Ile saa Yesu angegeuka nyuma angeona nani? Na hapa Yesu alipenda kutuambia dunia tusitegemeake mwanadamu wala kuwekea mwanadamu matumaini yetu, na kujua ya kwamba mwanadamu ni ukingo wetu. Yesu anapenda tuambia kwamba katika wakati wa shida mwenye anabakia tu mkote yetu ni Yesu peke yake, kwa kuwa hatakwe mwanadamu anayekupenda kiwango gani, shida inapofika anajitenga na wewe. Haleluya. Hata mie pastor ukipata shida unaweza pata, mimi najitenga na wewe. Papa unashtuka bakulete mkakaso liiba, eske mie pastor ndakuwa na wewe? Bakulete mkakoli enda piga watu masasi, mimi ndakuwa na wewe? Na mie ndafanya nini? Ndajitenga na wewe. Haleluya. Yesu anaangalia anasema, Petro njoo mwenye angana nafunga sura, angana jikaza anafunga roho.
Sasa banapiga hatua, Petro naye iko napiga hatua, banapiga hatua, Petro iko napiga hatua, na ikafika wakati sasa banaweka Yesu quelque part kwenye baraza, Petro anaikala nje. Mwanamke mmoja anapita anasema, inawezekana na wewe una mfanano ulikuwa pamoja naye. Petro, mie uliniona wapi? Huyu mtu sifanye nini? Atakumjua, atakumuona, siya muonaka. Aba, haleluya, Bwana asifiwe. Siya muonaka. Kisha unakataliwa, unaenda jitundiko, unajifunga kama. Kisha unaacha Yesu juu walikukataa, unaacha Yesu juu watu wanajitenga na wewe. Habari za kukatalana zilianzia pale msalabani, na ili pale msalabani mwanadamu akatale Yesu, kwa sababu Yesu alisema, haiko nyinyi mulienichagua, lakini mie ndio nilibachagua. Ya pili libidi pale msalabani mwanadamu akatale Yesu, kwa kuwa Yesu hayaingia Goligota, lakini wakati anaingia pale Goligota, ule mwenye alimukana omwe asimame atangaze habari njema. Petro anasema hajue Yesu, na wakati Yesu anafika msalabani, Petro anaenda hubiri sasa injili. Wanamwambia Petro, kuanzia leo usiache tena jina la Yesu. Petro akasema, mimi siwezi kana kitu nilichokiona na kitu nilichokisikia. Kumbe kuko dimension Kristo anatupelekaka ndani yenye hauna tena haya injili. Hata barabarani unasimama unatangaza injili ya Bwana, kwa kuwa hautamukana tena, na wewe peke umemhubiriwa, wewe peke umemuona, na roho wake alishakuwa ndani mwako, unakuwa na ile utayari. Wakati Petro aliona vile watu yote wanaanza mtani, akasema, kama sione bie ibi ndakia bikufia hamu. Haleluya, kama sione bie mwa ibi ndabikufia hamu. Petro alikuwa na rezo. Mwenye alikuwa destine kubikufia hamu alikuwa tu Yesu. Haleluya, mwenye alikuwa destine kubikufia hamu tu ni nani? Ni Yesu. Haleluya, Bwana tusaidie sana. Sasa kama Petro anasema ibi habiko byangu, sasa wewe unajivanisha jua nini? Makomba haujui kuanzia wapi na unajitia ndani. Makonflikt haujui zilianzia wapi, unajitia ndani. Watu wabasemeshanake haujui walikufaka nini na unajitia ndani. Kwa wengine wanasemaka ibi ndabikufia ndani, unageuza mgongo. Haleluya, wakapeleka Yesu. Sasa wakati nafika, wao wanajua ya kwamba huyu historia yake inafanya inaishi, jina yake tunafanya nini? Tunaizimisha. Habari zake sasa tunafanya nini? Tunazizimisha. Biko banampeleka, kumbe biko banasindikiza Yesu mkwa accomplir mission iliyomuleta. Haleluya, wakampeleka wakamfikisha pale Goligota, na hapa njoo tulisema tazungumzie. Wakati wanatia Yesu pale Goligota, kulifanyika exchange ya vitu vitatu, exchange tatu ambayo Yesu alijifanya pale msalaba. Maandiko yanasema alijifanya yeye maskini ili sisi tukue matajiri. Ya pili anasema alijifanya yeye laana ili sisi tuwe baraka, na ya tatu inasema alijifanya yeye mwenye zambi ili sisi tukue wenye haki. Ni kusema ya kwamba Yesu alipojitoa akakubali akuwe maskini, akasema watoto wangu utajiri nimeiweka kwenyu. Alipoitika yeye abebe aibu azarauliwe, akasema heshima nimeitia kwinyu. Kumbe ni kusema heshima ya Mkristo haiko ya kutafuta tena, lakini Kristo tayari kwa kujitoa kwake akabeba jaribu yetu, akabeba aibu yetu, na akatupanya shia tukue batu bavale. Haleluya, Yesu akafanya hizi exchange tatu pale msalaba, na tunaingia katika kazi ambazo Kristo alizifanya msalaba. Kazi ya kwanza pale msalaba ni pale tulipata usamehe wa dhambi zetu. Ni pale tulipata usamehe wa dhambi zetu. Leo kama umekuwa na uwezo na mamlaka ya kulomba msamaha na unasamehewa, ni kwa kuwa Yesu pale msalabani alifanya hii kazi ya kutupatia sisi usamehe wa dhambi. Ni kusema leo mtu akikufa kwenye dhambi ni masikio yake magumu, lakini rehema Bwana alitupatia pale Goligota. Bwana tusaidie sana. Ukikufa leo kwenye dhambi ni masikio yako unaifanya magumu, lakini Yesu yeye peke alishakupatia rehema. Anasema mtoto wangu umewekwa huu. Kazi ya pili alifanya, alituweka tena kwenye uhusiano bora pamoja na Mungu wetu. Haleluya, kwenye uhusiano bora pamoja na Mungu wetu. Baba yetu Adamu na Eva wanapoteza uhusiano bora na Mungu na wakafukuzwa kwenye bustani, na Yesu alipokuya akakia kutuambatanisha tena na Mungu wetu, akaturudisha tena kwenye Adamu alituma tunatoka, akatutia tena pale. Haleluya, ni kusema leo ili uombe na Mungu akusikie, hauna tena lazima ya mtu mwenye atakuwa katikati yako na Mungu, lakini sasa unapiga magoti unaomba, na mbingu zinakuwa wazi, zinasikia maombi yako, kwa kuwa tayari amekuweka kwenye uhusiano bora pamoja na Mungu wako. Na kila mtoto atakuwa uhusiano bora na mzazi, ni kusema kila cha mzazi ni cha mtoto. Haleluya. Kazi ya tatu, Yesu alituweka huu na akatupatia amani. Zamani tulikuwa tumefungwa kwenye sheria
sheria ya dhambi, tulikuwa tumefungwa kwenye sheria ya mwovu Shetani, lakini kwa kujitoa kwa Kristo akatufanya tukue huru, akatufanya tufunguliwe, akatufanya tutoke kwenye ile sheria. Bwana tusaidie sana. Lakini kinachotushangaza, kuko batu bangali msheria ya dhambi leo, na Kristo alishatuweka huru. Maandiko yanasema kila wote anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Haleluya. Lakini wakati Kristo alipokufa, alitutoa ndani ya ile sheria ya dhambi, akatuacha huru na akatupatia amani ya roho. Bwana tusaidie sana. Ndio maana kutanaka Mkristo atalala njala na lamuke kuna amani ya roho. Mkristo ataba alimfukuza munyumba na lamuke kuna amani ya roho. Mkristo ata alikosa mavazi analamuke kuna imba hosana 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 juu mbinguni. Kristo alimupa amani pale Goligota na akamuweka huru. Aliye huru hata kama ana kitu, ana amani ya roho ndani yake. Imagine bakupatie milioni dola kisha bakutie mprizo, usitoke mprizo, hauko huru. Lakini hata hauna kitu, kama tu uko libre, unasikia koko na furaha. Na Kristo alijua ya kwamba watoto wangu sheria ya dhambi imewafunga, na mimi nisitabakia, inalomba nikuye ili niwafungue wasitembee tena kwenye dhambi za ukoo wao, lakini wakuwe huu kuanzia sasa. Ya ine, kazi Kristo alifanya pale msalabani, alitupatia ushindi mbele ya mwovu Shetani. Haleluya. Alitupatia victoire mbele ya mwovu Shetani. Na ushindi Kristo alitupatia mbele ya Shetani ni Ukristo itatembea, ni ushindi itatembea vizazi hadi vizazi. Ndio itakuwa kwetu, kwa baba zetu na kwa watoto wetu na kwa wale watakaofuata nyuma. Kristo amewapatia ushindi wa Shetani. Kitu kinachonishangaza, unakutana Mkristo angana ogopa Shetani, angana ogopa watu ya Shetani, na Kristo alishakupatia victoire, alishakupatia ushindi mbele ya Shetani na mbele ya utawala wake wote. Bwana tusaidie sana. Na wanabeba Yesu, wanamfikisha pale msalabani, walishatosha mavazi, walishapiga pale, historia iko mingi. Yesu wanamtia sasa kumsalaba. Kwenye Yesu iko kulikuwa wengine ba mwizi bawili. Haleluya. Na msalaba ama mtu wa kutundikwa ndio ilikuwa pinisio ya mwisho, na ndio ilikuwa manake mtu mwenye hastahili tena kuonekana wala kuishi. Wakatia Yesu pale, ba mwizi bawili na Yesu naye pa. Kwa sababu watu wanapita, biko nasema ona bale ba mwizi batatu pale msalabani. Haleluya. Yesu anaikala pale. Bale ba mwizi umoja akajua ya kwamba mwanafika tu hapa ni mwizi sawa vile shi. Kumbe na huyu naye ni mwizi. Ndio akamwambia sasa, we kama uko mwana wa Mungu usijitoshe pale. Haleluya. Huyu wa pili alikuwa na revelation, akajua ya kwamba huyu hata kama tuko naye hapa, hakukuya hapa juu atundikwe kama sisi, lakini alikuya hapa ili sisi tuliotundikwa tuwekwe huru pamoja naye. Akasema weye hauogope hata mwana wa Mungu. Akasema Bwana, unapokuwa kwenye ufalme wako usinisahau na mimi nikumbuke. Yesu akamwambia haiko kesho, lakini leo nitapokuwa katika ufalme wa Baba na wewe utakuwa pale. Nilipenda niambie mtu mmoja ya kwamba ili miracle ya Mungu ifanyie kwenye maisha yako, haina akuobasuta pitia, hakuna prinsipe baliweka tu pitie, lakini wakati ya Bwana ikifika anasema leo ninapokuwa pale na wewe utakuwa pale. Na wakati niko naongea hivi, naona watu wenye Mungu iko napeleka tayari kwenye Mungu alipendaka waingie, hata kama sheria ilisema hawataingia. Mungu iko napeleka tayari watu waje, kwa kuwa huyu mwizi sheria anasema atundikwe na akufie pale, lakini Yesu alipofika akasema kilichoongea ni sheria, lakini hapa sasa kenye kitaongea haiko sheria, lakini ni grace. Ya pili, hauwezi ingia mfalme wa Mungu na haukubatizwa. Yesu anasema ile ubatizo atapokea mie peke ndio ubatizo ya kweli. Kumbe vile nilishaongea, yeye leo paradiso anaingia. Nilipenda nikwambie kwamba kuna watu wanashisha kama nasema huyu hataendaka mbinguni. Acha nikwambie kwamba Kristo tayari alisemaka pale Goligota, pale kwenye mie ndakuwa na wewe utakuwa pale. Huyu mwizi mmoja akajua huyu bwana tuko naye hapa, tuko naye tu sawa sawa. Ule wa pili akajua hata tuko na huyu hapa, hatuko sawa naye. Haleluya. Tujifunze kuitika watu. Kama uyakuwa mudimansio ya kuitika bengine, hautaendaka mbali. Si tu ba Kristo ndio bakwanza kupingana. Haleluya. Si tu ba Kristo ndio bakwanza kupingana. Mu maisha tu tuende mbali, na lomba tukubali kwanza mtu. Mungu anapatia mtu grace, ikubali. Mtu anainuliwa mbele yako, kubali. Mtu anaolewa mbele yako, kubali. Haleluya. Mimi unasikia Mkristo biko anabariki ndoa ya mwenzake mkanisa, anajibana sema njoo ndoa gani ile magava, na njoo bwana gani ule kwanza na njoo bunyumba gani ile. Mie siwezi olewa mbunyumba ya vile, mimi nachunga mimi nipate bwana mwenye iko na mali. Kumbe na roho yake iko namwambia na mimi hata ningepata ile bunyumba ningeingia ndani. Kumbe tunapokubali wengine, ni pale Mungu anatupelekaka na sie kwenye Mungu alipeleka wengine, aseme kama mwingine anapata ufurahi. Haleluya. Tukuwe na itikana. Mtu
mtu akikushinda level fulani ya maisha, mkubali, kwa maana unapomkubali hata kugrase yake unaweza sombeka kwa kidogo na unafika kwenye naona taka uingie. Wenzako anaanza enda Dubai, unasikia unaambia watu basi Dubai njoo nini? Kwenda Dubai kwanza njoo nini? Kwenda Dubai njoo nini? Mbona kwanza mie sitaanzia Dubai, ndaanzia kanjo chini na bei tu ya passport haujui. Kubali kwanza ule mwenye Mungu amepeleka mwa ile ngazi, kubali kwanza ule mwenye Mungu amepeleka mwa ile kiwango. Haleluya! Ule mwizi umwe akasema hapana, kama wewe unaweza neglige ubwana, mie sitamuneglige. Juu ya nini huyu mtu alisema hivi? Alikuwa na rezo mbili. Rezo ya kwanza, najua hapa kwenye niko kumsalaba tayari kifo yangu imefika na sheria ndio ilisema mie nitundikwe. Rezo ya pili, anajua ya kwamba kama Musa ndio mwalitia ile sheria, huyu sasa yalikuwa na grace. Kumbe kama sheria ilikuwa inasema nikufe, ninapobanana na huyu iko na grace, kufa sitakufa tena, lakini kuishi nitaishi. Nilipenda nitangazie mtu mmoja hapa ya kwamba kama sheria ya jamaa yako ilisema utakufa, hii mwaka utakufa. Neema ya Mungu iongeze tena miaka kwenye maisha yako. Neema ya Bwana iongeze tena miaka kwenye uzao wako. Banabakia pale. Mina wazo ule watatu, ule mwizi mwingine wa pili, mina wazo aliambia kwa ule mwingine, kweli mnakosabi ya kufanya kabisa. Mko na shida mumutu kisha unamwambia akusaidie. Haleluya. Haleluya. Kweli mnakosabi ya kufanya. Abakuambiaka vile mnaenda kwa makanisa kila siku. Kweli mnakosaka bya kufanya. Haleluya. Biblia nasema ya kwamba Yesu watu bakaanza muziki, watu bakamtemea mate, wengine bakasema maneno yenye banataka. Kumbe sabiko nasema maneno, Yesu iko na baona nasema nyie kama mutasema tu museme, lakini kuzuiza misio yangu njoo hamutazuiza. Kumbe mtu anaweza ongea kwenye maisha yako, lakini kuzuiza destiny yako hawezi izuiza. Kumbe kama ni kuongea muacha ongee, kama ni kusema muacha aseme, lakini aseme na wako na avance kwenye Mungu alipenda uingie. Yesu ananyamaza kimya, anajua ya kwamba maneno ya Aba haiwezi niampeshe mie Yesu nisiavance. Au contraire, iko na niongezea nguvu juu niendelee mbele. Kumbe kuna majaribu yengine haikuya juu tuangushe, lakini nakuya juu tuongezee kiwango kengine kia imani na kiwango kengine kia maombi, ili tufatane na Bwana wetu Kristo vizuri vizuri. Haleluya. Maandiko yanasema bakakamata manguo Yesu biko napiga kura. Yesu anabaona anasema bani bajinga hapa. Haleluya. Wengine banakamata mikuki banapiga mumbavu ya Yesu, anasema ngoa tumukomeshe. Maji damu ikatoka na maji kaangua kubudongo. Haleluya. Acha niongee kitu hapa juu ya hii damu yenye ilimwanja kwenye udongo. Kaini mkitabu kia Mwanzo wakati anaua Abeli, Mungu anaambia Kaini, vile vile udongo ilifungua kinywa ikameza damu ya ndugu yako, hii udongo inalainiwa. Na pale msalabani Yesu akasema kama damu ya Abeli ilituma udongo inalainiwa, damu yangu mimi ya Kristo haitalaani udongo, lakini itabariki udongo. Ni kusema ya kwamba ile damu iliposhuka, Kristo akaweka baraka zetu, akasema kwenye laana iliwekuaka, mimi naweka pale baraka. Kwenye damu ya Abeli liliaka juu ya kuleta hukumu juu ya Kaini, damu yangu inapolia ni ya kuleta rehema na kufungua tena waliofungwa. Wakaweka kwa ile msalaba, kaandika huyu ni mfalme wa Wayuda. Haleluya. Hapa kwa msalaba kwa aspe mbili, moja ilikuwa fiziki na ingine ilikuwa ya kiroho. Haleluya. Hata baba tu sabiko naona pale biko banaona Yesu wanasema huyu tuko tunamsukumia mikuki. Kumbe nabii Isa alisemaka kwa ajili yetu mwana anazaliwa. Ule mwenye mko na uwa tu ni ule mwana alizaliwa, ile mwili alizaliwa, lakini mwana ye mwenye tulipewa mko na tesa mwili, lakini ye tayari iko na timiza misio yake. Haleluya. Maandiko yanasema pakapitikana bia mingi, tunaenda mbio juu ya Mungu. Ikafika wakati tisa nafika, Yesu anataka komplike misio yake. Maandiko yanasema giza ikaingia, tetemeko ya udongo ikatokea, na mara moja Yesu akafanya akakata roho. Sa Yesu anakata roho, Biblia inasema mara moja pazia hekalu ikapasuka defua. Haleluya. Na wakati pazia hekalu ilipopasuka mara pili, Yesu mulimwengu wa roho ananiambia, na we Pastor Gloire mwenye ukutoka mkizazi cha Lawi, kuanzia leo naota kwa kuhani. Akasema na wewe unapoamini mimi nakufanya ufalme na makuhani. Kwa kuwa ile pazia yenye ilikuwa naweka inapasuka.